kwenda uthiwa munyanya wa umundu mithigise aite ati nakaka suoni ngwenda utema tumunondo anyanya ni maasi ando munyanya ni ukomenia musi wako munyanya ni ukwanangia kila kindu chonde kabisa aite ati utende ni ngwenda kumakulamwi ando magitindo ni mutwana tena siana ile siana no nini we no ndina nikile skulu ve anyanya maitu na akameta family friends moka akwitu tukaenda kwa na tuthaitha kanisani yimwe aite wiki mobitu mutumia au malie andate wiyani ni mutumia wake au malie andate wiyani na kwa bahati atia simu yake madamu ese ilona size simu ni kwa mume wake anakomanya na bio sia ula bishta wake ula munyanya yu utinda nyumba kwa ethi abisa mbingi undu utumia mume wake bisa akomete kitandani ingi bakubi na emuthi andikite bisa mbingi piu na aite kuma undu matwani endao na mekanilia mume ni wake na yakolete kamu oni munyanya na ni watu indui tuthaitha yimwe matinda akwitui nitwenda akwoi kwa ndabi undula na ilete kwikana na undu siona ndana usoye mume wake kana kindu cha muthembo suone simoni kwake lakini asia kuma suo ndo uthete mbaya na kasendele sindu na ilete kwika nundu kolete ame utumani abisa bondo kweli mataika yeuni siokia omonde ana ndo mesene ni ala kwa kisungumeta wa family friends ndo matinda aimwe ando mother idha mwe na nini si nendena watailo family friends kana ndo motinda aimwe nini si beasuweke angoni yu ala motinda aimwe mother idha mwe mwisene in and out ando na ala kuina madhina mushare na mukadi waisia na ondula bailete lani kwa kubi mundu utesa suwa ona umwako mushuku na mundu wako asuni mwando ala yumeka nitege tendo kiwiyo ni kina mekwenda utedio witu siya mudonyomwe ya zaka katisi mwezi kutuwa na ndeso manyakanaga shuku anything nundu wakwidha undu mekala na siya tando mamu siyo na andu mendu andu maya yangewa andu matembele na andu madhaidha kanisani umwe na yue ya siya mume siya na meona tuili lakini ya sana ninino indina junior school siya mudonyomwe mume anoki olo no simu undu mundu tono kula ni simu yake ene ziba ame kwaza ya kwe kola nipiko ya nisi okete na ingi meka siya unu wa siendu ila siya simone isusio mundu waka imagine simu hizi ni kutinda siwa muima ngania ena yona niwezi password uzoza kona wila ada simu hizi ni loka mikona na koko aingeneo matulia so you aite mume anamitiye na ila mkone siyo manakana simu ni atiwa we osa na asisenzi nila kini ya sikilona koma ni nacho kineki omutelemia nundu yana koma ni na simu yu ulabeshta wake yu mwetu utumite yu mume wake na siya neki hesabu akwata wadhei siya kwa gosisia inakoma njena bisa mbingi ona ingi kunito kwa umwetu ukana madamu suwe kitandani ingi ona eva kubi natawe mwadhei ani kita bisa mbingi pio na yasa kumondu matuani wenda na mekanile kwa kubi ndashu kumume da mukwate na undo ona weba wake ndo siyanza ayue yasia oni munyanya mendo madhaidha yemwe yasia ndisi mina ndesi ailite kwika ata ndesi atabye mume ndesi atabye mume ausiungi akataye pasa wa kanisani kila kiboya sana nesoto ya mume wake lakini uwendo no kwigwa uoleketa kabisa sadada sinu na ilite kwika kulite mo ame utumania visa peundu kweli mataika na nikwatia undu wa madamu ti uoni nundu wa kwithia ano wa maundo medhia wa uyamini mundu muno uimwamini to an extent ya kumutiani senagasia wakuithia no makomanie kana makeko undu mekwenda kana uketha no mutembeleanie no kethia uti undu munene yukwa madamu anona abailio lakini anesi ya utelema ila simu isi inatiwa kwa bahati ndesini wita mudhogo na bahati musio ka imagine mundu la wakuita munyanya aiko betray design iso oyesa kwithia aya aino tome ya mume wana bizazi yake emuthe ino tome ya mume wa bizazi yake aile 1 2 3 na kima muzuno wa muamina nite mwenda achu mwe ni mundu ona mwendo nake utona mutuma mbaka ona bedroom nundu yona labda usuni munyanya wakuwa bakubi kino ni chamu the mboke ndo nuo mwithukise wa witha uneki hata tutadese family no muthanyani owa omundi na mautuma ni kwesla page ni tu ya Facebook ya Athiani FM _ si witu bila witu ondo mwana kwesla Simone 0703663183 na 0751992994
keka niwe we you ithi yekinu cha muthemba yani labesta waku aminite piu wa wikata na kwa kumithugisa tuthukise kinu kiwa ndake handuliwe ata wina advice yiva kula kwi madamu sendai sa ukita ya mume lakini endo no kwiwa wale kete kabisa pobe ya nyanya magwa matiani ite mundu to no muamini ogala suo oteba kube no umwe enda kwakwa odyuka uwe ando makwa sana sia kwa iye na mutumia wako ayethi ale unaende wisoka suo kwiya nyanya utona kuamini ogala mundosu ona no mutume bando ena muime unokada wimwianie udikisia kwiya nyanya magwa utona kwasia so and so nini muamini tena undoweka. Do we have such a friends? Mundu tuna kwaje suo usio nake kwata ndeka nikabaka ndabya mundu suo ona kulwa ni aje nikaze waku wale takokonia simu akakwia pale 1 2 3 twina anyanya mama thembosu ebindani ye kwa kana mbelele bau twina anyanya alama ukweli otuna kwaje osu nini muaminite 100% hala tuna kwaje osu ona ngamutiani sinakaba yundo we. Do we have such friends?